Znači, utakmica je bila izuzetno zahtjevna. Ne pamtim da na jednoj utakmici bilo više izjednačenja kao što je to bilo danas. I sigurno je s te strane pred igračima bio ogroman teret da sačuvaju nervi, koncentraciju za finiš meča. Na našu sreću uspjelo nam je to, iz -2 smo došli do +1, dobili smo utakmicu pomalo srećno, mada se mogla utakmica prelomiti na drugu stranu. Derbi je zadovoljio sve, i pored TV ekrana i gledalce u publici. Mi smo vezali 2 pobjede konačno posle dugo vremena i ovo nam je veoma značajan iskorak za nastavak sezone. Imali smo veliki problem tokom cijele utakmice. Ključni igrači su nam prilično podbacili sa učinkom. Nikolić, Dimitrovski, Tasevski, Čanturija. Tako da je teško iznijeti utakmicu kao što je ova sa nešto mlađim i drugačijim profilom igrača. Kad se tome doda da je i Lazarevski van stroja zbog povrede koljena, ova pobjeda dobija na većem značaju. I sigurno je da će momcima puno značiti, da im podigne samopouzdanje za naredne utakmice i nastavak sezone. Da sad hvala, pa ako ima pitanja, tu se. Mislim da sam rekao sve. След вечерство само за začeli klub, što znači ovo za... Pa znači puno. Došli smo do jedne nove odbrane 5-1 koju smo malo igrali u tokom sezone i mislim da je danas dobro odradila svoju svrhu. Mislim da će momcima značiti puno ova pobjeda, da u subotu budemo još na boljem nivou, da izbjegnemo ove greške u individualnim učincima, da ih podignemo na veći nivo i da odigramo jedan dobar meč uz nadu da ćemo imati punu dvoranu i veliku podršku sa tribina, koja nam je potrebna. Hvala.